Apa kan ni kawin mil katang terikam. Te boleh manding pat siang mani. Kan tipis na meh mga. Niya ka meh wis na. Be, kabiang ta. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka Kot Admission nakamta ka Nursing but Paramedical Course, kabala itho da ka Indian Nursing Council, ka By Admission ka Badunatam, but 6% ka Jinyokam. Pila ru ban apply da ka Education Loan. Karibhoy Youth Federation Sengkmi hak arpa artri jemang asa pun riu kala IT da ka darkhas. How Deputy Commissioner Karibhoy District u Abilash Baranwal ban pinsngau halo ka jingslam jong ka District Selection Committee ban pinbena ya ka result thungkam. Haka jing krem kala pathai kubor Employment Secretary ka seng uba Spirit hing ulai thu ba ka seng kala pinsngau How Deputy Commissioner halor ka jing pinbena kum ka sngi shuti ya Karibhoy de ka bajura khiman lausnam ya ka sngi yo District Bapura ka Themri Bhoy haka South Rik ujilio. Teto sa kawai bre ka benta ka ba ngisutnat abang yo bini kendu ya udisi bron borom jong ka riboy te nakaliang jong ka seng ila yo ru ban ai daga jingtho ban bu ha ka bay dei kerpang ya ka riboy de nomor belai ha ka riboy de kumba julap kumba jusyam na kapor sa kapor nakaliang jongi kum ka riboy federation ngi julap ban ngi jusyam ba bunsin kidon kini ki office kiba jupli but kiba jutrekam ha kasngi kabre ka ribohide te teng kapan bitaru teng kapan lengok ru yang iba belai kini ki department kerpang kiba dei jong ka central government kiba don hapok ka jurisdiction jong ka riboy anda habang ilai kendu ye ki jupenmi ya kata ka jubam ha ka ba ki ong ba ngim syam layo ya kono ka notification ban khang lari ban sange trikam kerpang namata kariboy de tena kaliang jungi kaseng mata kasngi nilayo ban submit ya gani ka jingtho ban bu ka jing kerpak ya udisi ban buram bu sim kya halor kani kariboy de nomor ba nang ni sakmat ngim ku asu ban yu ba kita ki department ki bofer kerpang ya ka central government department bapin subha ban pa ya kata ka notification ka belong official kenang ba pin buram lem ha bai dei bat kari boy de da ka ba pin khang ye ka office kum ke jing buram ya kasngi ka bakarpang namata ka Themri boy bi jongi blish bon halin bangila ya thir ta sani bha harkat ka jing ajumut jing presiden ma jungi ba bikul thank you ha bai dei bat ka jingwan jungi ha ka kasngi ba panta bani kendu ya u dc jongka riboy menurut ngilayawan Andre nakada bau DC udon program sigui ki jaka tengilit kendu no ya additional DC habedi ngiyo panikan habedi berka benjing berkejing peslam juga penni ya ka result DSC tegum ta ngilayo panikan bau additional DC menen tuong ba haju por bade secretary jong ka DSC tolong ba ya kan ikamat ka ba bangini kendu darak bau DC benyo ikan seni ba kumta ngimbang saya benyawan memakasi Hadi mila ikendu ba disi berkalong banikan benda keli nagai kada ba ya ka result jong DSC kipen sedam ban penmi hadu mentakasi ru kepala penmi takumta nagal yang jugi kum kino alam jong ka Riboy Youth Federation kantam naga employment cell ilawan mi kendu bat ngila request bat ngila ong ru iki bagi di bende no ya ban hukam kata kalong ban penmi no kham koloi ya ka result nomor kibabuni kun semla kala komplain kala wan report syangi bakal aslam pelak kata ka hukum pelak jaga result jong ka DSC hadin kum tangi mangse ngiun kendu panggil berkeran bak ka bostuan kalong ba nakaliang dusi ulong ba ngin sim kaya bade bagani ka kambat kan kum gejingkeran jong disi menengi sutu ba wong bangin penmi no hagi ni hindat sengi dia kata kadi gejing kendu gejingkeran jungi ban nakaliang jungi borok kidkhat padang ke por bamanta ngila banjur ba nakaliang kaseng ka banjur ba pidim penmi no kat bala hagini isi ki barang wan kamde shuban penslam ban shubu singi hadin stayo hadin arteo hne nagalang jungi lapan jur ba pin mino kat bala hagini isi hagini tayo ban wan te kai ke bang snat kolong ba nagalang isi ula pedang ula nguru wong ba ile ya kata kumba kasengi ke kwa bat kumba ikun semla war kam ki kwa ban pelatnyo shan ya bede ka result DSC
kabar ka bang yuk man ker si kadai hagajing tungkam ru hagi gue department kata kalong nadu kam kontraktual kumju kam casual bakju gino kinja project bawan hapo ke district ke jungi hapo ke Riboy district nagal ke jungi ke sengi la banjur udisi ba dalong ke bala udi ben ailat suai yaki lokal ke jungi benar hapo Riboy but ya kino ki pos ki bat ki bom kena Riboy jungi kim la bor ni kim non qualification ya kata kila pan ailat ki banaba le nagal yang udisi bostor kalong ba wala banjur wong ba nagal yang jungi ru office nagal yang administration ru ngilekan pala banjit suai ki lokal igi no ki pos ki bola hapo ke Riboy district ki bro kawai bala dia ki kontraktual ane dia ki casual dan dia kini kerja projek ru haba kawan apa Riboy lare badang doni kena lokal ki bala una elat sua nagal yang ju long ban elat bola pular wingi ban elat sua ya kena lokal tagi ni gintin hari kasi long kage ke khobor bastrat banyo ikendu badisi ba kage bangi ai show kolong basiswa kublesibun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of home. This is STEMS, our ride, our future.